Nyego Jehovah Tselije, Jehovah Zau Tselije, Bo Tselie, Hare Jehovah Kitioko, Nyego Jehovah Kinu Taya Kejako, Uke Penyafa Kediki Konu Taya Kejako, Jehovah Tselie, Jehovah Vitzala, Boza Tseketse Tali Cheselie, Boe Zi Vi Zela. Uk Rakelie, Jesu Christa Zanu. Porosho dollar ke ba pete zekelie tiawe. O ke mengu mi pete unidi teja mengu di ler ke tsegem he ni pubu udono badi japi ugo tse pregelie tse tiena. Jedo aker sho krata tsutyo. Ni pu die se ke zaseketyo mu ni pu he mezaseketyo. Ugo pastor Dr. Rokovilie sacha. Bajanu ugo tashe ke ba ili kenisanyo shokrie. Oko che japu sebu ke therdi share japu chelidio. Ke thodie ke pra enoli jesetunyo solo. Ke cha enoli vizutunyo kromo mu ke pesi ke tsati oko meribunu ke krohifa ili keni he konyo bu share potiselidio. Che poti khabe oko tseya. Chido ke to die prebe ke sa sege do hasi die po bononu tenye mo hasi die kenye bononu tefa David nyo Solomon Israel me ke diu hasi die ma kere temye bum hasi mu ke petha die sile ke dio Jum hatsam hala sili ke la masi siro ke petha die putu ke mietho ke thotsa ke de mu ke morhi sili ke la me mo me bu ha sili ke jiu krisar me bu hasi mu ke vi ke sho si ke kri le ke ha ke si me bu ke ren nu hasi me le ke mum ha ke le me bu hasi dogo si sali ke Hasidie jiu buza vachakes siligedo. Hakisi me diego siro divi ke sugo siligedo la. Jehovah krake prie hasi bodezo. Sirim halega momie hasidie jiu ke betadie retseya. Hasi ke fe zakra ke vi. Anyo manu noe adiego lilie. Mu adie kakesego nunu Kenguse tuliero, nye ke dibye masirenele, jiu melubye matam hala sili ke doza selie, ke tozo masim hale menguri grazolie, mu putza pula sili ke dola chaseliero, no rakatsa ke fetue bu fevolie, mu ke viebe ke zekinigo ke fetue bu fevoliero. Sitze noe Jehovah kreprido silidio, sidi uke penyofe hasi ngulidio. Kekrila mone Jehovah hasi kasaya, putie nunu ke sikele jiu putsa pula sikele parya. Pue ke meze melam hasi putzu ke ngubye ba, pue ke meze mela pezezo. Ke tho chako rgose baya, mu puo ke pelego cha pekruse tuya. Sitze noe ke mietho mu ke thotza ze jiu ke tu ke ze sirom ha ke vi cha pete silidio. It's di uke penyo faki umejeme lolido. Riketuo Kemesa Yokobu Zapuzaye Teteteru Bete Mvie Zabu Gerashu Mu Geragriu Tsukiliu Tsuliji No Jedo Bavadokesa Disokesabi Hekotsa Tjeza Diri Gevikesa Robi Hekotsadi Hekozevor Mhotenu Hekobu Hekonidi Ler Pino rashodo mfavor kelie
la mpeshie ke hero hat de bo je do mengu ke thotse di mfeler nki ke chucha ke ba ha ko ngu se di nte je ke krali lo ta we nze she ti jiu he ko ni pu te pe te ro te sa ke re bo vor he ko zo di he ko te mi ke kra he ko no zo pha he ko no ke re li je mi che chi di he ko ti jiu pe vor there no he ko phe di he ko kala ze vor ti ji ha no he ko bu re li le ke zo ko la ri te je ya we ke phe ni bu ti ji ha bu te no ke re li ti ji bu mo ke ni ti ji bu kru kre ke ze ti ji bu che di he ko bu ke phe no no ti ji ha pe vo di te je mo za bu ce que est le que vit te ja kapie nyonyo ko tje ni pu he ko che je ke pha he ko tha che ke kra he ko pen vorde deri he ko buti che ke sa ho ze di ko ke le ke lu mo ni pu vi ke che bie ki cha se le ke to la ro pu bie he ko ke tha che me pu pu ke cheri che pe ko se che ke te pu se di he ko bu ngino ke te pu ke me re se di he ko ni ke tho che di he ko bu ke ze no bu cha bu ro bu che di krista ke hu che pe tu per hi sa se le ke to la nun ne so so se kapie he ke hu che prepete ko nun ne che ke sa se je ke kripo he ko je do ke sho hanu ke ze lerdi he ko mathoko che se de le de pe je ke tho di no ri he ko ren ke le he ko bu ni pu raka ke phetui ke sho no ri the tho che di mfeli no ke che he ko di no prake za le de pe je ni pu he ko the ke thera bu cha bu za che di he ko mfetyo de me he ko bu ke thera ke che no le so ko pe zli je shi di the no the tho che di ni pu no ke ri je kapie the mie zhe ya ke sa he ko bu so ko ra di he ko bu ke phnu he ko tho he ko he che sa li che ke pri la mo ne the pu ti re thor ke che pu vor he ko ze ke se tha deri ni pu non ke pele mi ko bu thenga chata lo ke so ke mi di he ko krista no he ko hale ke ta pele di he ko la the pu di he ko ke me re pu ni le ke ta la pe je no he ko chepe ko se di he ko bu ke pele ke me re so se di te pu di ke ze ke sho mi che je ke ke ni pu no samaria fki pu ke so ke mi di ki je hanu we je he ko che mo la se bari te me re la ta dio deri gi no ke ri je so kapi he ko ke zu he ko che mu ti ke liu he ko no no ke ri je liu bo che di re liu so fo ke cha che ke ri zo dio ke che he ko bu ke ri je so se me ngu ke tho che di he ko kha pe su bien che di ke cha che ke ri su se pe he ko vi che pre le ke tu la no nyo nyo ko ni pu ke pe le cha tie ta che me je dio ke ta ko re ngu dio ke ta ko zo le ho dio ke ta u se se u cha me je ke dio pe te ko ri kro hi ke sa sa di he ko bu ke pe le cha tie zo ro le mi ro le he ko se ri le he ko ke ko ni le he ko nu me le di he ko bu mfe pe su ke le che je ni bu shi ro ni ko ke ze di re sho sa vo ke dio ko no non tyo ja pie ni bu je do za pu ma tho che se ke tha ni bu ba za no he ko ta se ke ba very cross ke hu se ke tha very cru hi se di pu bu tem ye me lu te se pie vor pe nyo te di he ko bu ke ze nje sho ke le che le e za li no ni pu nke che za li pu ma ke re ko se vor di he ko che ke te pu he ko ke ni che pe kras mu he ko che pe ko se dio di u do ze se vor ke ba
non theo zapu protosa ko shiri crossa chake tepfusati uko bu ngino ke nibi uko chupati tepfudi ke chetali ko chepe chedo nyonyo ko ra chake sasa chepe ko sa ke lie cheche shiro ni pu ngitio he nyo Dr. Rocovillier heko senior pastor chedo ni pu no que tu pour bien pour d'autres pour que c'est pour ne plus ceci pour nous ne qui que pour nous Diego se vor nyonyo ko se que ça doit pour d'autres c'est aussi ni pour non tu pour se péco ceci refou bien pour que tu se ceci si dit pour beau ni pour me pour dire non que trop que ridie pour que par ko beau temie se péri temie se péco bien Heko bu ke ler pete ke ne pete bu te jangu ke lie tje heko tatse ke tsala heko tse mo ho se ler re shobari heko me lu re ji re yo ke pri ra ri tu tali vi deri ni pu heko mengu di ke ler ke mi non ro fu bi heko me pu ke tse me lu ke kha re ke re go bi ho zenu heko bu ke tomo ro fu no re shodi te jangu ke lie tje Sharon Rashokeler Hano, Nyonyoko, no ma promasapie, uketsa, sidi, unidi, maketsa sheri, get rasheri, nipu seller nsano kesoko, non nidi lili jabie, nipu kengukelie, mavia buhanorisadi, nkyotsake mesabie, nzapu matono, nzatsake me yekelie tse, yekorosho, Teriano talaketso, Rafu bu hoko zeba, hoko crosity, Zabuza yetelianodi, get a jibia and Sadiji Christa no chayawe. Amen. Jisu Christa urageliuzano, que ni sedi, betego que lucia. Hacha pengu sedi ke peshisidwa. Chapu reve eno kotuo richa associate pastor mu pukeze mi kropo sadi vo karbi annual fellowship ke hunu zaputsaba ugo sodu reve ura lavorta do. Sashie mission committee mu tefugo kroto sodu karbinu pituaje ugo crosset selidi Kropubu manjanunu tichie mefe pengu niula ke huchie mezali tuo. Kroke kripubu len loksonu vodi ke ba ke zitsa ko meza ke zitsili tuo. Mu kroke kripubu reserve forest nu ke hukipo ke mie ke zitsi tuo ya. Hacha ke niu. Kresara ke medzego krotonu tepi ke fego nusi ke hu perinyo tununu nduza ndu mu tiego ke pekroba. Hacha seu ke mesaki ya tsutuo ke za ke krezalie ngo pastor tsike vor eno nisalie ke retsanyo ke zija ke retenyen he nammen baptist arogo daroga patar dimapur nunu ke mesaki ya tsutuo ya. Hacha diu ke zi jakere ke nyenhe uke hu Sunday school nu vorya ke ja le tejavi sekose eno tefuzolie sekose nyuyo nipu jenu relide po ke sho tiko nu nunu vordi po ke krunye ke seke tseke tso ke hue po kruhi mu po la chavor ke tsla uke hu tejesewe. Hacha pengu Tie ke huke niu nu Dr. Rocovillier satsa pastor nipu diese ke zasa mu nipu he ke sela sidwa. Vor ke tu nipu jan he enoli ke tosenyo kire associate pastor nipu diese ke zasa mu ke huke niu nu enoli vipretu nyo sorhe chaplain Kedi Baptist Higher Secondary School nipu diese ke zasa doya. Ke pesi ke sa chapengu hako petela nye ke pele mi gobu nye ke chaki ke pe nyofiki nye meje me lobache di se nye ko pele sewe nye ko peje.
你们是呢是日不吃个是不得别些，你不不这边有个是 president， 有个这他家个差地步把掉，有个这 pre， 不得这 这 pre 不过，去做làm， 不会看明个免不过，不过嘛 Bible College 呢 BTH 这里，我不接考把车呢，有个 missionary 这条线。o ke mere ke hu ke meru ro pobu burma nu burma cha japut ke tyo me dongu le chi khamu poki krue pozevor di posapra ko chalie o ko che poti khabie pastor cha sadi pobu nu theja ke chati se le tyo chijo no ka kole dumo 오고 빼때 그늘 해바디 아부 그 차츠리도 뭐 그 크에 그 마사니부 베지웨 노 잡예 그 후케틀라 티에 히고 치조 그 룰라 그 테지피엔츠야 아니 부노 부분 그 펠레 그 루누셔 부부 지수 크리스탈리페 부비에 칠리에 Service omna pubu poke luse nja putsu tuodi podoje ke li hakola ke thejipian ya ke krie ke masanye pu poko patsotsa nja putsu tuodi podoje ke li ti haunu hiko ke ze ke nur hedin ki ke khruchaya mbung kinu ke vor ke khro ke ko hasim halle thajase potsunu que sorro que serin kino que vorse porque tsutsunu sidi ani pu bu nja putsudi Jesus Christos sili que motemye que krabu o que penyo fake dinu vorli que tu que kro que ko khapie porque lugi tsuche que krie que masani pu po do tsukelie kom hogiri no que kro kasa po se practically hogiri que kro kasa sidi pu po do tsukelie ko sevodi Jesus Christos sili ke mo athemi ko ki japutsdi ani pung ke dit se pesa pachali ke vi no ke kruk ke ko khapie pu ke lugi chuche ke khini pu vo ke to tetsu ko no ha ko pe vie pie pu ke krunu tsun ke krunu chuche pu vo ke tsutigi themi ko bu ni pu nke to ke ridie li re ke no pa chak ses chakra chuche ani pu to vo ke to tetsu ko Hiko shitisi tomo, buri shitisi tolielo, deri nipum haranu to pray katsu hiko peledi hako senji no tsusuye, anipu no chake sesa, munon to chame zasuje, no nipu sidi puke vopete konu, nza tsuke me yelie, temi bu Jesu Christa zakili ke vi, ke kro te zakapie, no chake sepie pumhodzita zukatu chakon resasuje, que cree que me sanye pu yeko vo pura pukrenyo ko ke lulare ke thejipiens chu siro haki utho medungulie mu pukki kru ke lulare ke thejipiens no ko shiri kru hisadi ko bu uko ke vitho se potekero yese shirdi thie pu bu japutsili ke vi hai ke tsthanu vor ke lila ke thejipiens yawe que crinipu yeko poke husen jenum pelesa pulie thokosen jenum pelesa di kalakile Jesus Christa zanun ki ke krumata chayawe amen Japum hato okinim hato chogola nipu theje yawe pete missionary scholar ke chats baya ke chagim he vor ke tuti sogon zo sheri uko var krasi baje je japu chali ranele ke tyo tefugo krotho chali ke maza hudo kinu ranele tyo seshi unu poti khapie uko pastor sedinu bubu thela ke cho poti se boda tyo je tefugo bus chair poti se levi
que libie nie puceto, to que pie umo corso, ruski duplo que vegeri, apusuță dișesă, a que libie nie puceto, a que libie Hoje pie okrolite, kruzginu asuță șesă, a que puma corasă, a que la que liuceto, coco que liete putro, que pumamu się mori, to que lie papie uce, a que linie uce, nie pute, oje pie okrolite, kruzginu asuce się, a que puma corasă, a que libie nie puceto, to a creator que cela, que puseva ta que piola, que și mori coliete, a que libie nie puceto, a que oje pie okrolite, kruzginu asuță șesă, a que puma corasă. Che c'è tali che si vito con la te fugo music committee ko topeje pinyo fubu japie nyeko che c'è tali che si vito con mogi che tienda music committee ze work to tigo nuri che c'è tali che si vito sapie o che hu va pele mu che rishono o ko tasa sa tienda che chobo tsili do que crie que me sanye pu no heko zebadi heko nu chike mene sudi heko bu mfe rene mu heko ke lu chike sapie ntsili ke vi ke kro ke ko kapie heko tsuche anki tu shiri chike tefusa krosaje jisu zanu chayawe amen. Chứ đó ốc có cái gì đi ốc cái bên nhau phút địa rồi nó liền cái nè Luke lesson nu cái xe tu Luke me phê xe ra địa si thế Jesus xe apro ốc có cái jova suci cái krilamu nè ốc có cái dipo chất thasi chứ Sikemola. Apro, uko ke jova suci, ke krilamuna, uko ke dipo chetasi te sikemola sisa. Tiche nyepudi, krietefedi hetefa, January, jamais fait seigneur. Graham Stein, missionary, Sovordi Indianu, le prosika tsoko donu hacha po ki crusade po ke lutsa Australia khabadi vordi ke penyefa japucha deri hanya ha tichinje bodi ke tefedi hetefa tefa jamais faire seigneur punyo Philip tiche kera mo Timothy tiche soru oko ke zevodi
人脑在个白切个这提出不努，检测是，木我个检测我的头发，我的我个家人努，这是如Hindu me krotopo,我的我个家人贴的，我个白带贴起我个这我个贴着是，我印度me Gladys，我。Punyonye mu punyofu seshe tiche nyike nyidi soruche po India Novor. Po India Novor ka tsitiki journalist ko vodi po interview ta ni po ki ka po zekar ta ka tsunu po di hai ka tsu po pusa. Ka zofa ke liye nu huni ho ngu pia unni mo mi ngu met ka tsubaya mo. Hanu ke ngu met ka tsa que Jova que nous baso tu que tu sais o que mereço bamo tatua mohau a Jesus Christa que nous que cru que kunguliwe di po pusa que tu pete porque di po putu si que tu po merebadi po hau pusa que tu tigi o que de tewa que tu tsa po punyonye mu punyefu tekriwa que tu ko que Jova so wada que tu pusa Mupo que jova que lhe que correu que correu que rapo no vorgan que tu popusa que tu Jesus Christa que nu que krungu que lhe Jesus Christa que nu que kongu que lhe mungu que meje ngu que lhe po su sedi po temiko que jova se que tu su ngulie ogo che propria casali que tu Luke me fez seradino Jesus Pupuki pudi uko ke jova suje uko tsaka tahau uko putsapo la sidi chatamulie idi po puki ke chatsa Jisu Calvary shekatsitiki puguwa tu odi pu sede ko chkelie ki pu dicha thenye pu mu hau dicha pu mu pusa saketsa Jisu di hau pusa ketiki chupahi go pu tepie Cruz gishle di guzal kapye pu jiznu jusa katsa je pasa katsa mo pu pizunari sakimhidi je pakasatiki pu apo ugo ka jova sache ugo tsakata ho pu tsasidi tsatamo Jisu pu kemeje torkatsa tipo temye ke kusedi mori temye ke vike kununu hiekelie Viemosi, retorzo che tsupunu, si che tse che seshi, mu può putsupu morbi, che me jeba che tu modi, può mind, può che lenu, può halenu zo shiri, può che me jesse che tse, si che tu nu uko, può pezze, può penne che tse, che tole shidze tu che tse nu tu se tu. Hai che tse tinu, jisu, può che tse, uko che jova suji, uko tse che tahau, sibang mulie. Jisu po ke ritiki po ki zunu luke tsitiki po shiji ko ki pu ke tse mu theme ko pe tha ke tse nye ngum me khili che ula ka chatsli che nye pe tsepen nye pe tsepel hi ya ka jami ko la kel yedi nye gi ma ke shotsi ya ke tse ko so ko la ka chatsli che so ko khili che so ko ngume jili che ke tse mati pengu hidia dinu pusu pusa po Calvary gi shek tsitiki Mie po petsipie ma po tsaka satiki po di hausedi po zaputsasa. Dilikiviu at the heart of the gospel. Dilikiviu metso po melusa ka zova kelie forgiveness. Ka zova kelie hau bamo ka tshe dilikiviu hau balia lo. Ka zova kelie hau ba ka tsala dilikiviu ba. Dilikiviu, oke penyo fe punyo Jesus Christa ka tsepe ki junu chasadi. Temi ko hupuri papele ke liubu kala ki linguli tu ka tsa. Ke puma mie ze oke penyo fe ki la votu ka tsa. Dilikiviu hau pomelu nusa ka zova ke lie. Mu oke penyo fe ke lie ke ka zova ke lie nguli ka tsa ka tola shinu nguli. Ka zova ke lie nu forgiveness, ka zova ke lie hanu. Tsaka soholia ke tse healing. Mu tsaka salalia ke tse restoration. Ke zova ke lie nu hauba ke tse ngulie.
오고 가톨레스 제 프로세게트 루크 투테 메페세 쿠소쿠 백로타고 프로케르스 리로 지수사디 테비에 구비에 가자 우니커 구미케 녀사 테비에 구비에 자게트 오고 테드누 프리리토 미푸어 지수제거 츠디 노 인게 디바누케 포기 아바라크라체 게츠 지수제 게르츠 푸어 지수키 푸어 맹우하오 가사카스 푸어 수 지수키 부스무 메제모 지수 푸키푸 게츠 노 가차체 아제 게르츠누 수두다도 게츠 지수 부제 가사스 푸어 uke penyu fze ke perro ke tsunu ke pumabu dateseto ke tsu tsepe vilye ke tsu healing ju siro po temi ke sho sepo tsidi po pie calvar cruz ginu gupie ja ke tsu po ke lusu uke penyu fu tsepe vi tsaka masala pie po butigi luli ke vi tsaka ke tsu ogo jisu po calvari gi ke thaki hau tsaka ke tsu tedetsunu nguli vi Jisu po kizunu lukeche gospel dili ke vi hau ke pumamie ze o ke penyo fuki lavo keche mo ke pumamie ze o ke penyo fuki lavo li keche tui su relationship ke pero keche su ritse pe vila sa keche healing hau ba keche o ke penyo fuze ke pero keche date se tu da keche su tsepe vila sa keche sa ke sorhola keche o ko katole sunu mulie o ke penyo fuze ke pe krokete ke perogate relationship te chato ke tsu o ke penyo fu ke puma sadi mori ke puma bu po penyo voli ken ta ke tsu po vitti ke tsu mesati ke tsu ke penyo fu ke la shi ke tsu tinu Jesu Christa vordi po kapie Calvary ginu shese rilashede mu su zedi su ginu tsepe vilye ta ke tsu ke perogate su tsaka sala ke lie o ko ke tole sunu su se dili ke vi Sidiogo kipu. Calvary gi mohosaliro uke penyofe po tetunu po cha piekasa su po tudi chese ketsa po justice. Po ke krie mu ke meje hau nguli vi. Katole sunu puse ketsa uke penyofe mesatsi ketsa ke penyofe. Po makke po nori ke pumasu pumozunu talikenza ketsa. Muri po ke pumasu me holi kenze ketze oke ke tolesunu ngulie oke penyofe po me satsi ketze po justice the just of God po vitsi ketze me satsi ketze sala po ke puma po nimo mo po ke pumasu pe jobe ba ketze ogo ngulie musu ke medi Calvary gi po ke puma pe josa ketze Punyo Jesu Christa ginu ke puma su condemn tsese ke puma hau vimozo ahu nu talikenzo me holikenzo penyo river likenzo ke puma animozo ke pusu pu mesatsi ke su tasa ke mu ke puma su pe jose ke Calvary gi ngulie o ke penyo fe se ke penyo fe God is love o ke tolesunu su ngulie mu pu ke puma mi kriya Mupuke pumami kriga tsala po Calvary gi shika tsatigi poke pumami ko la po pukasa poke pumam hatol po nimo neri po temi ko krie la po pukasa ke krie tapi ko peke ke se ngulie o ke penyo fe po nu geni ke penyo fe God is merciful o ko tsuri ngulie mupo Calvary gi shika tsatigi po o ko ngume jesa ke puma ke jovasa ke pumami ko ke jovasa ke musu tasa ke reto po zedi gupie ke tha mi po zakie ke stiki no ke dibanu ke votiki avara kraje no ke chache tse aze ke dibanu sudu ta do ke po ke jovasa ke zu ngulie Mupum hat totse ke haugi Calvary gi pum hat hako pum hap punuri uke penyo fu Calvary hat totse ke haunu pum hat punuri pu justice pu just pu vitti ke penyo fu pu masatsi ke penyo fu su ke duyu puri krewa mozo pu ke puma mi ke jova se ke la di pu vitti ke justice su ri kreso mozo
ปัวเก็บพูมามีงูไม่เชื่อก็จะลาดีปัวเก็บเครียดสู้หัวปัวจะเก็บทุดีซะสิดีให้สิดีเก็บเครียดขับไปเกี่ยสิตัวสิเก็บจะริชมจ้ะปัวเก็บเป็นยูเฟอร์ชัดเจนนูเก็บตัวเก็บเป็นยูเฟอร์จิริตัวจ้ะวอร์เก็บตัวติกุนริตัวจ้ะเก็บตัวปัวเก็บเป็นยูเฟอร์ก็จะปทัดตัวนูสุนุทัดีปุญญยิสุคริสต์กินูจะจีเปียโอ้ก็รักเลียโอ้ก็เกลาลาสก็จะโอ้ก็จูมุลีโอเคเป็นยูเฟอร์เก็บผู้มันปุ่นนี่มั้งมูปัวชิดเจนุเทมีชุดเกจุติกีปัวเทมีกีไฮตัวเทมีบัวฮักมีเดอาเซลุตัวดีชุดเกษสูปัวปุญญยิสุคริสต์กินูสูชุดจิลาเปียโอ้ก็เคลาสเกจพอเปเตชลาเปียโอ้ก็เคสเกจลาปัวเวปุสเกจเทียโอเคเป็นยูเฟอร์เซดีเกเซวิลเลตาลิเจโอเคเป็นยูเฟอร์เซดีเคทอชลาลิตาลิเจCorinthians mi ko kenye pengu me fe punu o ko bu ke penyo fe ke mi to nu la vor li ke tu la o ke penyo fe ke mi to se di o ko ke luchla li ke tu la righteousness of God o ke penyo fe ke mi to su nu lula li ke tu pom ha to su nu la vor li ke tu la po ke lu kha se ke ze po kha se ke ze calvary gi nu tsi se ke jova ke lie ke puma mi ke jova ke lie ba ke tslaมูจิสุหาวชิสกะจลาปุชาวโซกะทาวโซกะฮิโรโซดิปุกะสกิมิดีชาโฮกะเซเปียปุเทมิโกจิสกะจลาเทียโอโกโอเกเปญยูฟกะมีทอหาวนูลุลิวิเดโอเกเปญยูฟกะมีทอหาวเซดีโอโกกะลุชดีโอเกเปญยูฟคริปรีเดียเซนูลุดีโอโกปุเซกะเปโรดีลุลิกะวีปุเซกะเปโรกะจะดัดเฮเซตุกะจะสุชกะมาลิกะวีสุชกะซาลาลิกะวี reconcile Salali ke vi po chakras de. O ke penyo fa kino ke vor ke jova ke yesu ngu ke li tui. Po o go bu ti o go ke lunu huni ho ke jova la ke tsa. Ke ze di lu ke tsa sunuri ke jova ke yesu se di huni ho tsdi lu ke tsa po me do. Efesa go die sera ke nyenu. O go bu huni ho gi tsi vi ke tsa. Se ge se hi ke tsa huni ho ke jova di ke ze lu je ke tsa o ke penyo fa die Paul se di o go kipusha. Mati soru kere die kere pengunu jisu pusa ke tsa. Nyego huni ho ke jova li je, nyego huni ho ke jova li liro, o ke penyo fa tiki ke bab nyego puri, nyego ke jova pie, nyego tsutuo. Ke jova li mo ke tsa. O ke penyo fa kino ke vor ngu ke me jesu ngu li te. Ke jova ke jesu ngu li te. Lula ke tsa nu, su se di lula ke tsa, o ke penyo fa po me do. Mo su se di luli moda ke tsa la, tie o ke lunu, ke pero ke tsa nu, ke hunu li vi, ke krunu li vi, Puri ke krike tsunu, oko tie, oko teja zita ke tsa. Christian me tsa ke tsa, oke nisu parli moda ke tsa. Ke krike lesu ba moda ke tsa. Huni ho ngu me tsa ke tsa. Huni ho ngu ro ke tsa. Huni ho gi ke liye ke tsa. Pato hako, oke penyo fupu nimo. Huni ho gi tsa wada ke tsa ko lari. Oke jo tsa liye. Mio gi tsa wada ke tsa ko lari. Mi ke jova pi mi tsa ke tsa. Oke penyo fusu pu me do. Mo ke jova ke li hao ke hu. Mo ke pele mi ko surla. Ke vito ke tsa. Daru ke vito ke tsa. Oko rakra ke sasa ke. Oke penyo fusu se oko ke tsa su. Oko bu sedi huni ho zedi lu ke tsa. Sedi huni ho zedi ke pekro ke tsa. Ke ze ke hu tsa ke tsa. Oke penyo fusu pu me do. Ke hue o ke penyo fu zedi ke pekrodi o ke penyo fu mo zedi luke tse krotopo. O ko tie je dollar ke pekroba ke tsuko ke hupo nu tezapo niya ke di ke hunu tse premier iya. Muslim yedi shezanyo ki me hosali ro ke hu kroto ke klinu ke pekroa ke tse mirize shezanyo tsiya te fere na tsiya. Oma tomatsu su kemhi ke tsu mirize pa tomatsu ri u meri buker he ke tsu tsiya. O ke penyo fu o ko bu punyo nyo ko bu hunyo ho ke jova ke tsu. Ke krilamu na ke jova ke li hao o ke penyo fu mu temi ke pero ke tsu su nu ribi healing tsuka so ho ke tsu tsuka sa ke tsu su ribi ba ke tsu ribi modi o ko ke pekro ke tsu su nu ri tie How no go tsuka sorho ke tse, o go tsuka sala ke tse, po ke kuba ke tse, ke krilomo na hao, o ke penyo fu kinu vor, mo ke penyo fu chata ke tse la. Mark kerepua me fe pengu nu pusha ke tse,
shit halidi ke chotse ke tiki mi ho nigi pakashu ho tsase tuoli ro mi ke jova suche ni ke kretuoli ro ke jova ke se felice shiri liro tigi ke ba pu shiri o ke penyo fishiri ni ke puma konunu ni ke jova sutu ni kreka masasutu ke ko kapi ni tsutu ke tsupu Luke keretenye se die haki o ke penyo fu jisu pu sasa ke tsu Shizu ziriye hunye, ngi ke krewa da zo shiri, po ke jo vasili che, po ke rie, po pe tasiliye, po cha tasiliye, shiri po ke kreke wa su sili di, po ke jo tsadi nki vor li ro, po ke jo vasili che. Kunye po ti so po nuzo shiri, vatinye ke krewa di, vatinye, nki po ke jo tsa vor li ro, sa tede po ke jo vapye po tsili che, ke tsa sidi oko kipuya. Ke jo vakili hao, Ogo ke penyo fize ke pero ke su nu rebi. Ogo krihi ke ogo bu ke penyo fenyi nyo tsikili su rebi zomodi. Ogo tie hu ni ho zedi lu ke ho nu. Ogo la daru ke vito ke ogo ke penyo fuke hu temo la daru ke vito ke ogo ke tolo su nu ngulie. Ogo ke pero ke go tsepe vili ya, tsaka sasa ya, tsaka sohrosa ya. Mo ke penyo fe oko hai ke tsikili ginu po zapu mi tsili vi ke oko kipuya oko che dole ke pe kroba ke hakakranu huni ho ke jova samor ke shuri bali vi mori mi bu ke jova samor ke shuri bali vi weri mi gishi zo samor ke shuri bali vi u Jesu Krista peleli de ke jova ke linguli de poze ke pe krodi ke pele ke lunu unitu de Krukewa, ke krukewa putuko moko kruwata ke suginu rakramata ke suginu li lo deri huni ho ke jova ke o ke penyefe o ke jova se ke tui o ko risu tsagili ginu suginu ke penyefe ke ko ke soro o ko kivorto Christian mitsa ke o ke penyefe kinu ngukilie pikilie surabimo deri sedi hula ke kazala ke su ngukili ke midi sedi mikichla ke o ke penyefe pomedo mati pengu me fe dinu pusa ke Risho banu vozedi Hong kachakaraya liro Risho ku kapibawadi vodi su chikamazawadi Sazenu lavordi Risho chipie atsuche kete oke penyefe oko kipu Oko chedole ke Risho no kepekroba kete oko Risho bau mori oko Risho ku kapibawadi vodi maho chikamazawadi lavor morsho kete bame Oke penyefe bu oko krisadi Ogo chedo utsaka sa hako tsaka mezilike. Oke penyefu modzunu temi modzunu oke penyefu ze kersidi hako tsaka mezilike. Oke penyefu oko krosuzo tuo po japi oko tsuzo tuo oko tsepeko suzo tuo. Oke penyefu dinu oko kipuya oko bu huni ho ka zova ka tsu. Huni ho kye ngumeje ka tsu hako sedi Oko ke lutsunu ke oke penyefe die oko kipuya oke penyefe oke jova sawade westunu unitu de ke lunu weri kunyo ke jova sde sunurishi tu de sokolare ke penyefe teje ya deri oko temi kropo me holasaliro hako tsilita ngulita mutsilita de uto ke jova likenze ke temi shikete kropuri niya pato ke krowada ke tsoli mota ke tsike zgropo tsoli mota ke mori tsike kroda ke temi siti sito ke monu lepie upe tsuto ke utu oke zo vali ke nzata ke oke penyo furi oke zo vasowate temi ri oke zo vasowate weri mi ke zo vasowate deri utu oke zo vali ke nzata ke upe tsito ke shizeri niya oke penyo fu oke zo vasali vi ubu Oke zova pie, utzilike vi, oke penyefe suri po punyo Jesu Krista ginu, ke kuo se utzisowate, chiliko serai kenye pengunu pusakete, oke penyefe nyo pokitu David we, am hodzunu ake pumako sidi, am hodzunu vorje, no ake zovas pie atsuche kete sidi pokita. Paul Filipi go lese se keresenu pusakete, ashitsa ke tu goro kramodi am hodzitsa Hovazo
ปัวปกลูโมโหสเจเมทาปัวปุชิตจากเอปัวเป็ดสิตุลิกิวิกเจปุริชิกเจกลูปนูวอร์เดริจิสุคริสต์กินูปัวสกุรีวาลีกเจงูกิลีตุยปุริปุโตปกจอวาลีกเจปัวปุมหจาหัววสกเจงูเลียกุรินเมโกเกเนเป็งงูเกอทิเนเกอทัทานูจิสุคริสต์กิลูตุดากเจโกเทมิกสัตสดิลูตุเดจิสุคริสต์กินูque lu que sapo nguliete que ce pu musiki medi tie que lu que we subu o pedro samori vita que ce que jo vakili ngukili su u ginu u thuo que jori vali que vi u que penyo fu que koba que ce pitor que riu pengu thinyenu un tsofko no tenunu que vi nu tsike meje que ça hako pete sevordi u que penyo fu mojunu khasli je que ce posu pu 오케 베니피티에 착크비오 고츠스케츠 오고부 운요 예수 그리스도기누 가조바켈리 응울리에 오고부 수세디 훈요 가조발리에 미부르요 가조발리에 무투리 오가조바디 툴리케비 티에 착크비 오고츠스 오케 베니피 punyonyogo kriya po punyonyogo rguya mupugi ga조바켈리 바케츠 오고츠도 가톨레스누 주 ngul리에 오케 베니피 미즈기 케페크로케츠 오케 베니피 그르크라 해하우누 미즈기 케페크로케츠 티하우누 오고 오케 루 메호가 사스케 예수 그리스도기누 가조바킬리에 nguli tamo메가 그츠리 오고 오케 쪼가 사스케 nguli 타리로 슬라 케티시세 오케 베니피츠케 데리스케 하누 포탈라츠와 모디 그조바킬 예수 카피 훈예 츠스모르케 쇼바메 그조바킬 예수 훈예 기누 nguli 모르케 쇼바메 소코르 크라디 오케 베니피즈케 츠케 서비조모디 오토케 루기리 메호페 수스디 파고 오케 브 오케 라투야 그츠 오케 조토 오케 조 발리켄즈 그츠 모리 소코 레케 스키 오페 츠투 그츠 시케츠 니메 예수 그리스도기누 부 오코케 조바소다 그츠 오코 소코리 크라케 사스케 예수 그리스도 미즈기 케페크로케츠 그소로바 예수 그리스도 헤우누 케페크로케츠 츠카사길리에 수바 오고체도 오케페뉴프 그르크라 자수츠디 부제 케페크로케츠 부오고나 츠케스소코 르크라 오케펠레케 루누 부포케 모체 부자푸츠도 두오케츠 우츠카 살랄리케투 우츠페쿠랄리케투 오고 도즈츠도디 오고 케세비바 오고 하고 세케츠 티키 오케페뉴프 티에 올라츠카 사하코리 르크라카 살라 우토케 룰하메 홀라 우프카 살라디 우츠카 사피 오케페뉴프 츠케 부어 갈바리기누 츠카사 오고케 조바스와데 무오고 오케페뉴프 기누 무킬리수 부오고 부세디 루케츠 무세디 우토케 루기리 루케츠 부어 케크로 무케메제 케코카스와데 오고 포티도 요포케제디 카차누 오카카사카스 지디 오케 룰하메 호디 오케페뉴프 즈케 츠두메
Jehovah ke krie redirili ke mo hakipuri jetaya mo po ungu ke meje potelaje suko tisodu ke sasibaya nke dieto jazalie amen. Oko kezedi nipu Yesu Kristau ko latse kese kerokra he haunu ke pekroto julu fakeli mie rebi hanu ke pekroli ke vizo uza putin hau hola chazu batali ro soko chitiki ke pekroli sho deri oko kezedi badi oke penyofer resho oke luche kasa mu odojlali ke vi tipo chilike oko dikon mu dikonesko nyoko pejiri ka kholi dumo associate pastors Corisa mai kotsal horkran 그 차보 틀리죠. 그 크리에 그 메사니부 뉴 예수 그리스도 칼바리 기누 히콜라시 그서 무힐라시데 히코부 부 히콜라 부푸카셔께서 히콜라 그 루게 비포 그 루카 사포 카카셔 하고하 르크라툴레게툴라 지우시로 कि जुनु के लुटी की नोवर के मुझे हुई हो चपेको हुई हो ताही तारोपिए के पहले के लुनु चतुली मोर के शुला थे अन्यपु नो यकोबु हाउ चंदु दी पुश मुहे को चेक जेदी न्यपु मातो हाको चके तुनु नो यको क्रिहिस कमा सरफ बु यको छाथास यको हका सासुचे यको मातो को खापिन जिनु चदी कलागली जिसु क्रिस्ता जानु कि के क्रुमु थजा छायावे Amen. Sășie puti țovor lițe, pue petacheli co ze hățătuo di che balie, sidi pușe u cuchi, a che meje că tam hăță nieko ze ce că voni hau ni nă tor vorzo, că crilamu nă a nieko chi putu șătuo, u că pe nyofă că dinu su ță ți vorli că mocie, am hakipuri nieko ze hau Jalali lo ketala sita. Sășe pu te hiu chipili di ke teje kașelie, deșe nieko hau pilie di ke zakrilice, ke krilamo nă a nieko ki putu șătuo, u ke pe nyofă ke di vorli ke mocie, ce ya winu a nieko ze kubezu hau krisali lo ketala sisă. Sășe pu niekreda chipilie, sidi ke teje kașă, Jiu su bietseli di kapi ukotsu di she hau ha nieko la kakashe amouzo nieko arakratu leketola hau tsuche sisa susutue uko hatsakeli she po tehiu ri chipili di she tehia hau ha ri nieko lanu pekrukashe ajiu la ditsi di kokelie kesauzo we siri Hare Ateshaketu Jerry Mizgi Azebazo Siro Teminu Reliwe Pedzeperie
Chatuo di herpike tu kemye chizo tuo. Deri potesake tu temio we chilitie sita. Ke chatsili do. Ke kriya ke masanya pu. Shitse dunu no reseke tu. Nyo Jesu Krista bu Calvary ginu hiko pusu chedi. Puje pe krupye hiko krikama sali ke tu. Chiu nipu pochepomo kapye hiko la resho chisa ke tse. Ake penyofe no hiko krihisadi hiko bu. Haunu ke pekro ke tiki hiko cheka sapien tse. Muang ke toke ridinu pusha ke tiki mhedi hiko bu hiko rali me domenyo modi. Hiko lhame homenyo modi haunu ke pekro wadi. Ke mejitu ta ke tse hiche. Deri no pusha ke tui hiko bu nipu haunu ke pekro ke tiki nu. No nipu hiko ke puma rasa ke tse krikama sasa ke tse. Serabizo modi nipu no hiko Chemo hao ka sorholari tie nke lukasa ka tse. Chen nutu ka tse ho nime heko bu hao tsumukri ka tse ginu ka sorho ka serhingulie. Rofunu ke mejitu teme heko bu hao tsumukri ka tse ginu heko tse ka salie. Anyepu heko bu sidi no heko kipu se ka tse tui heko ke lu tse ka sapien tse. Heko bu sidi nzapu se tu leke vike kruke ko kasache mpejewe Jesus anu chayawe. Amen. No, salir vile. Ha. No pila hama. Ogo pieli tali ro ke febadi ke metatsu mukritu. Ke chatsa bali rivi ni pieli kirimi ko.
백크로누 무쫄레게 먹어 밤에 이거 배실 이거 이제 하슬비 세필 사 기티에 그 보고 물리 그 먹어 밤에
Jisu nyakradau chipili di ukepenyufa tsese di bitsepie ukotsese. Hau ha tigi nu keker nyakradau zo lipie tsilije. Hau ha amozo. Musashe buo tehiu ri chipili di jasa di japie ukotsese. Tehia hau hari nyakolanu krukepar ajiu la di tidi kokelie. Tejo kasauzowe. Nyako hau kriye preje tsumukili vide. Uko keze metsuka chatsiye aka chata lau tsasa di uko kar shuku hubu relikile chilido. Ke kriye ke masanya pu bejewe no heko kriye ngumi jidi heko bujido ti soshiri nipu vordi heko keze ke pekro ke toke rid heko risedi heko chata heko chika tefukeli larin beje anipu heko chedo Jesu Christa heko la chasa kata karakra he hau heke lietui ke pekro ke lietui ke kriye pu no heko ke pelenere heko chika tefusa heko ke kuritsa penisa Heko Jesu Christa peledi lukacha haunu heko keniri tsape krasadi heko bunyepu nchatanu nkrprinu lutulike vi no ke kruke kosedi heko tsache ke krinyepu heko non to heko zetu moliro heko tacha nyepu sala heko chedo vordi ke pekrokelie ke shunu zakidi mbu japi heko tsunu heko krihisunu nkike kro muke kochadi heko mishimelo yawe ke krika mesanya pu heko haidi ke koketsese heko tetse ravoda tuo heko matom hatsachidi luvotuo heko bu ke kringu ke mejiunu tisonye ke kunguli di njaputsu tuche lakili Jesu Christa zanu ki ke krumu taja chayewe amen. Ibo pete peje